ai toi fo I mai la le anga ye le isi fai por kalame le fo ua ta ua mai marona suafa le fo I e moli mau le keisi le nei ai le sikala le ngofo kuai sa faka e ngofo I vai sala ma fale a rupo pa makai mai ai le ofo isa vai ngofo ia pia a o le fai ngā ruenga I tonu o le ofisa o fai ngā balota kamala nge ile wala la foi la o mangu mai runga de ya tau o lima vai pule eso ngaka au avaku mai o mo bishonga si o eli mai kivi kasi lima vai pule wa foi ora wori ya le sai o le ya sa fai ngā TV1 TV3 I think with the radio Polynesia foi sa fai ngā o la kuskala kanga la kuskala ana tu foi la o a fai sia o foi le so le tu lo wa fai sia o foi ya ia lima ia alanga la le wa su el proclam ia le ma tua HRPP le anga si la mai ona ia na komeni ma me fa pele a vilunga ia to te si la mai ai fa manu ia tele atu ia alo fa tu papastui ma le ainga HRPP vai ia ma lo fa so papastui sa o le fa so mai tanga tala happy man ka mo el palo ka lu fulkasi anga ili menga kau fale ko ngora ngar o te lora ilma fo anga na leina le mafaina mana tuana sa uni alo tamo wai matai pe ya matai tu lo so fa malo lo po so fa pena tu lo le fe anga vai sala na lu la tau tamo mail palo ta lo fe lo tas ya ai pe ta ila lo fa malo le ta pipi pe ta ye ulima keke io wai ele mena tu poita ya ole ke lol mele siringa leanga la wa ai ole fenga lenga le official commissioner fa paloka ala nga mori mau ole a fia le official ai mana tu mai ele oia se tu ro ele fa pe ia tailo ia walanga ai vai nei le tabiro sanga le tangata ngai o le kivi kasi sau le radio Polynesian ni na walanga taimi o skoi ngo ka la ia il TV e wal taimi nei lo fa tau se korima TV3 ia ma se ma au ka ready le wa il TV3 le taimi nei ia ona li fole ia ina ia nga ke ia pe ia mere ke kausa ngoi nga kupu ia nga ke ia la ia wa kifa kwa ka fe kwa lo fiso fa nga palo taru bi ko utal fa fe kai wa dia engai mea wa o tu ainga tangata nei ia ia re ko fo o ke ia wa se ai mar fa nga malo ave ise ko fi fa sui kom singa o fa nga palo o kamala ia fa le nga me ko ngui le fa le nga me Io, ai fa fetaia isiana o sole o so ai mana tua e fallinga mai o sana fa tala noanga ma sona fina ngano na fa alia le o apo mai lunga ile mori mau o si o eli e fai ma reference ai fa ngor mori maulia ise fa tala noanga ale ula lea por suile na fa alia sona fina ngalo fallinga mai ele ka kaunga ku far ku pele kai mire or fa nga paroka fa por kiki nga ko nga kala ele la ko fa nga me ai mana tua mai e te tau fo ila ile fionga ile komisinga tu loua awalanga o le lawa sa ki ai le ngoa ka ule o ofisa o le ofisa o fa nga palota ona o manatu fa alia fa mata o awea la le komisinga o fa nga paroka ai o se fa ko fa la inga fo ilea ale komisinga ma le ofisa o fa nga paroka le o saure le fali kankuli wa foi ali anga keli kali inga mka pule fai mori mau ka nga de e ka kaun kala ngo mo komisinga o fa nga paroka langa o langa alu lunga kiwi maranga fa ka nga fai lunga kiwi nga alu lunga o mka nga lunga fa nga paroka a langa fianga la le mori mau ele ia fai ele ia afia ngo fa pe vole ngo fa fale bala ko sa fai le ai o le lunga e kalangoa mka upu ka paloka le nga linga ma fuanga nga afia ke sile a fai la wa fungange wa manga o e fungange e fai memori mau o langa memo mo ka fai o fe sili il kom singa fai nga paloka pe se me ka langa mele fai wa a fe sili
ele mpanka dia ngale ele komsinga a faila ele fesidi wa kaungkuli e ka wa komsinga fenga pa ko kaungkuli lela ka avele mkanga lenga o fenga paloka e ki no la mon maule ka fengi wala ngol tasira le vaenga le ofisiri ngia tonu tolo lunga le mention le na fai le ofisiri ngia pe o se fina ngalo le tangata lea is an expert opinion awalanga po se fina ngalo aya sona manatu fa la waiteli o le mela le alu inga wala ngala finga mai le lo ia alva le ufina mai le lo ia le mafa pe mai lo no fina ngalo o e te tau ona amana ia le kala kankalea isana fa tala noanga ona o ia ore sui o official finga balo ta le DailyLife e fina watu ia le tamaita ilo ia ya merolo tu mo the definitions o le being an expert o le tangata wa ia na fa ilonga lono winga la aka ko wo me ka o expert i tu langa o finga balo ma nga fa pengi ele o la via inga ia le mele nga or komisinga o finga pa komisinga le vai mai pi sui komisinga ia mai la do o ia yo la to fa ilonga i metau tu langa fa pea ai wa ma fa yanga sa o ke fa ma spokesperson i tu langa la hoteli pe ya ku langa failo le winga fa mtalanga le la to fa la hoteli e ma fainga o mai ngai kanga ka fo i le fainga ruenga healthcare e o mai promote e kui right nga leo mai ai e fa la waikele o le ale aso e fai ai o kanga kai e kaunga au ai o le kai mide e amakai e kaunga au e ai the basic informations ai le mafainga saur kanga kalea kusa pe ke representing a mai le fainga ruenga le health ai le o ese doctor ele mafainga sau e kalangoa ma ai langa ke wa kui oe ma ai le e kile kalangoa fa lo loko tu langa le tu so lo winga na that's an expert ole expert or kanga kala wa ye longa ko mai fa ko o inga ma wa yo nga fa longa ar kamalea ma so fa fo se o nga o se ya mal melen kalangoa ye wanga al mingiska male mal ngam lo dum kanga longa fa kalangoa mei wa or melen kalangoa ye o langa ya opinion yes ele kauria langa mea a le wa no fo ma o ifo te fa ye doi wala ngole wo ma fana siodi si o nge ya me ali adoa ma o te fa ye tu pe la va pe ele ke fa ngo fiele o so ma ya lima sa we fa le me le they plan it ioi they planned this o ia o so upu se o ia o fo nga ngare sa wa fa leo nga o sa wa fa leo usar ka foi le pe ya o menge o so upu le ata wa sa we so upu ma atulang aka ku e dia se marka vale mangur fongo nguma ore a fongo ai nga kele karango i maka upu ye le sanga ele fa ye en kongo me ya ngar ka foi ngare sa wa papai mai me ya ro foi ya o fa solo me o fa karango ali atu e ngofo ale real master ya ai mai ka mai fo ngai ngai bla 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 ai a o lo fesiri lo loko ya la tu la no ai le e ku sala ke is mar ke se si el e ola o manga ku mal mele ka wale mai ola wa opinion elingi expert opinion sa yes o le winga la le tu fa tu e ye lo tal tu nunga le ya tawa le pe lo opinion lo fa ku o le vanga plan le o di ia le melia why le nga pawa le o le awala e o HRPP e ka mo fa ye kinga ia la lo suyo fast o le fikangi si fa msingonga ngati lipre dala le faingo fa karangwanga ngi ma ti lipre le faingo ofisilia e ka mo fa inga ia mawa se o le vanga plan e ka mai le melia pawa le o le melia fa le plan ngi ko inga le malang fa nga ma ka o maku tisa o kuila epas children ma pawa yo me e plani me leanga kilo lela na le ngo so I used to okay lo fainga yuso nge but how can you plan for evil and not for good never ngala ukala toi ele ase se nga mar mere o ke sa o le wakuri mai o fa ke kai nga wakuri mai o le beta drive beta drive
le au le health better drive health care a pe mai ia asiata fa mole alu e fasala ra ka ko kuinga o kuinga le o ku yor fulu le ma ngal fasala o ai o ke ku yes ma o ke kala ngoi me o vai la au ku awa e fesili me ngai la le ya tawa e o fesili asiata o ya me fa ye vai la au o ga mo mai ia o whakarore, ia o le orange juice, e mix whakasi, manai vanilla, oi ka mo mai. O le mea langa, e le au aire poko hau lea. I am not an expert. Ko sa po ke sau e whai mafufonga mai o le Peter Drive doctors. Whakaika inga po o le Pacifica Family Health po le South Seas. Ngā le pau hare me aru iei la ukalangoa. Kalangoa ele mea le la whai i whakasinga lea ma mea. O ia ngā. Kusa oia konguanga yo fegi me yo fenga oso i ngaru se suenga fa le me ngol le tato voi me sa olanga o lai finga woku mero ole e mo mia le expert opinion from an expert alu lo le ila lo definition what is an expert ya ole expert o kaka ko paking o la valanga yesi la fia me la fa afa pe o doctor ya ele lakule nurse failinga lo nga doctor e paking o lava nga ia aki kira kulam ka pule wala nga lewa e sa ol ka pule nga langa mero le lo ya atuya ele ona o ela que le sela mama mama sela o fe au o kupele ku foi o le la ku foi o sa fa ala la foi